Kisha wa maithan muiretu wa miaka 11 na ni murutwo wa thukuru wa Riara guku Nairobi agicera nja ya nyumba yao ndungihiuka kumenya kiheo giake otiga akinya thutha wa nyumba yao haria aciari ake mamuthondekeire kiharo. Kisha ageire na wendo wa mwanya wa gymnastics uria ni kwiyunanga mahindi ario kairitu kanini. Thutha wa aciari ake kuona kiheo na kio giake nirio mathondekire kiharo giki haria kisha atindaga riria atari thukuru. Kwa majina naitwa Kiheo, nina umri wa miaka 11, nasoma shule ya Riara Springs Academy. No urutaga kisha gwika maundu maya? I began gymnastics when I was 7 years old in class 1. So my old friend knew gymnastics more than me, so she decided to teach me how to do gymnastics. She only taught me 3 basic skills. When she moved out is when I went on YouTube to research further skills so that I can learn more and become better. Undu uria ungioneka wi muhuthu hari muiretu uyu ni kirima kinene hari aingi na undu utangihotekeka. What a shame. Kiheo ta giki gia kisha kia gukorwo na ciana nyingi no hihi ni tondu wa kwaga gutindirirwo kana kumenyeka gikorira thi. Wa maitha niwe wa first born no maundu maya ma gwika gymnastic niwe wajirie mwenyewe na akionekana ni undu arenda gwika mahinda mothe, so no kumu encourage turamu encourage agathie na mbere wike as long as ni urathoma ni urahituka shukuru then thie na mbere wike, so try go encouraged tondu ni undu ekite miaka ino guo ni gwekite na ndaronekana ta arenda gutiga, koguo ithuiri no kumu encourage athie na mbere gwika gymnastics. Niĩ ngi advice aciari oko ina mwana no ina kiheo onoko ni kuina mugurire ka microphone o tari mwana wakwa nereka gymnastic mugurire tu matari kumwira atiri thii na mbere gwika aikoro mwana waku ni mufira mugurire mufira na uniform omu encourage as long as ni arathoma wega. Extracurricular activity bado ni very important ya mwana niguo tubirivaga, koguo ta wa maitha witu ri tugaga ino ni extracurricular activity na ni aramiruta wega. Like this? Hey. O wira ni uri mwene, o kiheo ni kiri mwene. Reke ngerie giki kingi no ukorwo ucio ungi niguo ngoitheria. Haya, now the other one. Yes. Guy. Take it. Ni wega kuhe kiheo kia mundu gitio ta kia muiretu uyu tondu nima ti andu aingi mangihota gwika uguo areka na ni kiheo aciari ake mamukirite na makahota kumuteithia gugithingata. Ni wega guthingithia mwana kiheo kiria enakio o nginya akaigana. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Ken wa Kuraya.